Ka 18 West Block Congress Committee ka baklam la ban khekhle shu hakini ki khndiat por na kadaw ka jingphat sang jong ki dekhan haka laipo tore unai wing ar haja ar pusaw na ka jing long kloi jong Shillong City Congress Committee ka te ka Block Congress Committee kala la ban pen thamai ya ki nong kit kam kini ki nong kit kam ki bathamai jong ka 18 West Block Congress Committee menta ki la ban pen telun ya ki kam na ka banta ka samoi trai kam mat kum jo na ka banta ki election ki ban Salong House number 1 Habakrana ketiga jialang nakaliang Dr. Omar Lin Kendia Presiden ke Shillong City Congress Committee ulaang bagajing pejat no ke parti kedai hadin ke jingphat no ki dekat syakawai pat ke parti badru haka election ke baladam ke parti ketlot kedai nomor bekimpat don ya kita nak traikam bapura. Hello ke meeting jam pimenta. Kini lagi jialang ke ba convince da ke Shillong City Congress Committee ko bang yung DCC ban jit thmai ya kinong kitam jong ka ko ini constituency ko dan ang liha po sa Shillong kata kadai ka 18 West Shillong constituency. Hai kini constituency menchua ka ha ka jia constituency adin bala delimitation kala mi no ka 18 West di blok menchua ka don ka Andai hadin jong kejingwan rung jong kiwai pat kidekot na kawai parti bat kimi biang sya kawai parti ka blok jongi ka pejak no bat hakani ka election ka dang dep MLA ngi shu tung tang ya ka interim body man yo man telun ya ki kam habai dei bat MLA election andai mentapat nagaliang jongi kong Shillong City ki papet ya ki nyong tuli ki constituency apo ke Shillong ni Simkia ban lit pen klan ban biang ya kadai ke constituency tementang asingi khot bat ngilayo ya kinong kitkam ki pura ke joka hagaba ya jit ya wa Gerald Sulai belong president jong kadai constituency. Nakaliang uba Gerald Sulai hadien balatung kumu presiden ke 18 West Block ula kerpat yaki pajba ke blok bad yaki nong krisan bakin nang yai ai mensim susu yaki nong kit kam bathamai knang bakin la ban wan rap yang yaki jing trai kam ka bakham janai ha ka blok haba ben rap yakani ula pen paru yaki jing ngos kam baka 18 West Block Congress Committee kan sala ban wan rap yang yaka parti ha ka sensyar khadar lo yang dikah jingalang halwa di bathamai ya nong kit kam joka 18 West Block Congress Committee. Jadi kapur yang lajit kumu presiden, jauh dari blok, bat sekretari, ilayo lut ki office beres, ilayon, lengkap ki estim member, bat ilayo luar yang kapur, menginform ya ke mahila, di nakaliang mahila lut, ilayo ki presiden ki sekretari, bat ki member ki dalam ta, di ngaku presiden dari kapur bersimti mentak singi, wan ban semua pi, bat baka 18 West Block Congress Committee bat yakinong kit kami barokat bat yakinong syong jong ke 18 West bat yakinong kersan jong ke Kongres Parti kemudian 18 West Constituency Committee ba ai bakani ke parti Kongres nung ba kani ke body batmai mangingin nang train nang syakmat manginang ya nanti kibabuan ki kam baka parti kan pendap bat nang skam kan kuturu ikai ba so constituency bakin hai kamat sa parti kongres kumari ke singi bakin ki pori banangwan namar wangi dan kami kongres parti kumakalong datang ke kongres parti kepala ban syakri bat bantrei kamha amangile compare nik sinam bat kibelit no akan ke sorkar kiba gilamat kum kipat ba ki iba kata ki suku ba ti kajing pukendet benrei kipat ba ro kali akan ke sorkar hi kapun kendet ki kendet ya lo manta bro benrei kelong ru ke bawah kipat ba pakin kendet pakin tip bakuleng ke sorkar kongres ke bumswa ilun kam me ka sisin pat bakan wan kabor bakan wan kam sensyar kadar yang akan ke ribi ki jongi marba dakajing don kali ki sorkar ke bawah hangin ki sinam belalit no kipat ba kilama hibubuan ki kijing susi kijing em kijong ki bat kilentang kijing khyum bat kijing bumuhun te ai ba kipat ba kindet ya pa ngi kum ka parti kongres kumari ka po ini tre borba namanta pengin plan me parti kamdam ha 18 West Block Congress Committee
lengkap bat ke distrik level Shillong City Block Congress Committee Shillong City District Committee je ai ma manta kasngi bat nani shmat rekat ngi skam bagi ba kin kersyani kongres ka ni por bat nang ni shmat Habatin pej bahagi kishab plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batai kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya